When is Serwaa Broni chat, you winning now. When is Serwaa Broni, hotel Mukoda now can you naturally? As you go for the Massa Kufaro and then Serwaa Broni at Holson. A call master Serwaa Broni and I don't change a man and I don't go Kufaro Richard to and a man was a Kufaro on your bonnet. Call him the open channel. What the Baba will be, what you call for be banning chain. I'm a one your problem. I'm a mobile fan formation on her. Meanwhile, when I would do a check. Holson. Bravo and Timber me say. One can't say that says Serwaa Broni and I wouldn't check. Also, you're away. What catch it with what power it all. Holson. Serwaa Broni, I have Kufado and I didn't check. And so my Ghana for you, I Kufado and what this account move follow Mamma move follow a new account. Mubakasa, Ubianca Sabina Feminto. My membrum. I or the saying Hajia Samira. Ene me ba wo mian crofo ni omo ye adwuma o mo ne nam ho obi ani wa me akosu Jolof obi ni me obi ani wa me right so mo fra omo right so mo fra me mpo de obi ani me obi ni me se obi hu me se me nam ha obi hu me ena obi mo me pa obi ma me adwuma se me nye me ye MPP ni ena me feel said obi kan asem di tia me MPP ni bi a me respond that is me ena me respond obi ani wa ma adwuma se me nye ena wo bi nkyere me se wo kwa aka sei me de me ho de me pese me ye na me ye ni sa so nti se me ye MPP ni na obi be kan se me betia MPP na me ba be yi wa no obi ma madwuma yi ano so a ozo sabila ba omiam na aba opa Samira mo me pa me kan de me pe obi ntimi nkyere me ne me nka because obi ma madwuma me ana me kama asem se ma so me phone na me kan de me pe na me ye ma ade. That is it. Eti wonu de so o se Samira bebe tie me ne de onu na nim Samira account because me hu Samira on my platform so that say me ye life am na ba so that. And Samira na so jina so boni dua. I me ni Samira nkasa adanti wu hopsi wu because of na America. Hopsi. Some boa bra opa so sem dia bodia no ho na me se me tina me mobi. Eno na me ka o me ntwantro. What's this about my? I want to say what time about me because ne region. The ama me expose no because one yama na broso I will be hu de ntia wo tawo mu. Tie se me ka de ntia wo tawo mu. What's this about my kremoni? Na Ghana, wow be won ka say Ghana. Yan fa Ghana to Nigeria ho. Enti mo nhwe se I want to say ozu bampa so for no nkwase adwene no de ato nkofo bitirim. Yama me chi ozu bampa no. The moon said Mustang cream for no reason. Not me by your MPP. Mudi agreed with some team said, Obi a cremunity, young pommy free one. What to me, watch as a don't born a dear, the horse in the bottom of my account commoda. The quam of fast for tabo, Mian and I may suppose you. But Miana to one who said no small woman tea. Obi a cremonia who said cremonia, Baomian tea, Samilayan tea, and a mutana. That is a fact. Horsing. Ukon so aya fa esem we podua sasa me miema no kansa da eduro ni nyam enyame eno de mate ase because kan dia to so be ocean dia ma me expose ama maka wonu atum ni se ocean me mo wo de no we mesabo o se won kan bi ada nti me say repeat wo ha without any fear se no tuna wo de kwadro so dia o se da wo se wo NDC for no wakasa. Agrada kesi ba na me kabia eti agradam. You make sure say agrada will go general NDC for. And I'm saying, oh, Sami Jamfi, any agrada if you want Sami Jamfi. What's that? Sami Jamfi can never do anything because uno mukasa. Hobson. Oh, my moon say we ani mama e free. Eti they will make sure say agrada will go to jail. Agrada wo jeri ne Hobson o ka cham so wanka muntie se me ka kire no covid voice muntie mu mamam no muntie say repeat man na me refa ho ben me re politician yeah so me re politician asem na mu de menka she me this time let la men kan jiro me this time what come here me ma respond wo me no ka say now me taking it by surprise before you be soon work man because in some now work cano what do we say e no kre me ma ba be fro say me dey this for akwa ye prime see e ba be yesi
Ye baby you say. Hey, Sabato. Go sing the okay yana. Now one can say my correct person maybe you will say agrada and wasem. Ye, we say oh ko NDC. Nti nanu ya alanchemate kwata UP amu na say ah. Na da nye hopes no say so NDC ni. Ene wo say ko UP. Adai. UP anasa NDC. Hopes ndi ameka enie. Nsem yenu we. Ena maka. Ye, hopes what there. Enti wan tie odem nyamfa bufusho enko bodua enko dome ho. Na amenya ko dua bo no omudi asem. Me kura metuma boss adua na ma sa opede ya. Hopes Sabato me pacho mi ntwa me pacho Sabato. Mami mo mi tape mi abetre. Enya popo ni mo. Adorye. Me say. O network ni e mo kate ma ni mo do na ye ti ya. If class e be no wo kra di nkomo a. Kokwo mo a. Baba be jina bonche ka sa semwe. Oh, nazo honorable. Me no come me fama wantina nambo. Video now here no. For nesa go twa video do biom. Oh, so asan me kan say. O say o sorry Adorye. What dey say go twa video. Ana me say asan me kan say o so ko NDC. Say we nya threat. Say politics ni na. Any problem. But yeah, me ma watch I say I will not come and respond. But I respond in my own way. Whatever happens, I don't care. Tragic. All I want to say, so we can't inherit obi enemia. Obe inherit obi enemia. And family. Politics na ye no. Ye di adwene ne nyansa de yo. Ye di adwene e di nyansa. Samira Ghana Jolof uti matemwa. O si page no sutie. Ghana Jolof I mean, me page da Bernard Samira Abasu. Daddy, just say me be say na question. Tie no ka. Wo dem ayentie. Me give me for Zana. Me your politics now whatever. Please. Who's the Samira Ghana Jolof platform? Oh, please. Jania, who be service. Ghana Jolof aduma mu ye me ni omre. Media make a choice say. Me ma watch I say I will not come out and respond to you, but I'm going to respond in my special way. Oh, I know there. So enti me busa hopes say. O se de enti a one Samira come to kwan say Ghana Jolof. Who ye video na Samira ba omi atase. Samira ya mo tapu skills mama. And they say who ye video Samira ba omi atase am say honorable. Enti na who say Samira ba omi a wo Ghana Jolof. Na me pa cho o wase kura na ontie. Ono ho sin ko internet ko obi video. Ai. Edia na masa menya ba omi a wo wrong kwansa na say ba omi a wo wrong say on hwe social media. Ene ebisa mame. Honorable. Na me pesa busa asasa na akate ko. Edia na ma wo kwansa wo tim. Me kra hadia Samira the platform, the official platform no follow. Edia na ma wo follow me no kra me. Edia na ma wo kwansa me Sabato. Follow me. Mo ni nti me ho. Edia na ma wo kwansa mo nti me. Edia na honorable say me the information about I don't do that. Me be born as agrada ansem. En krata wo send ma me nyina mo di agrada mo de ko court mo de ko je me wani nyina wa. Honsen. Sabato na me yesa no. Me mfa no ma bontiso. Woni Serwaa Broni chat ni wani nyina wa. Woni Serwaa Broni hotel mo koda na wo kan nyina kire me. Enso egu akufo ni masesa akufo ene ne Serwaa Broni ada. Honsen. E ko ma Serwaa Broni ko na nado nchen e ma na nado dan ko akufo reject wo. Ena ma musa akufo onye bone. Ko onim se oba ne nchen no, odi ababa wa bi, odi kofo bi ba ne nchen ama wo nya problem. Ama mo be fan information ho. Me why una wodi wo mutwe. Honsen. Brabo antebe ba medua se won kan trem that say Serwaa Broni na wodi ne twe. O se wo yere ya we waka kire wo wa pa were cho. Honsen. Serwaa Broni ayakufo de ne edi ne twe. Enso wo ma Ghana fo nyina akufo ene wodi Serwaa Broni mun follow mu amoso mun follow na new account. Mu ya ba kasa obi ankasa bi na afemi to. Tie ma memram. Ai or the saying Hajia Samira ene meba wo miankrofo ni omo ye adwuma omo ne nam ho obi ani wa me akosu Jolof obi ni me obi ani wa me right so mo fra omo right so mo fra me mpo de obi ani me obi ni me se obi hu me se me nam ha obi hu me ena obi mo me pa obi ma me adwuma se me nye
me MPP ni and I me feel said obi can asem di tia me MPP ni bi am respond. That is me and I may respond. Obi ani wa wa ma madwuma se me nye. And I will be nkyere me say wo kwa aka say me de me ho de me pese me ye na me ye. Ni sa so nti se me ye MPP ni na obi be kan asem e betia MPP na me ba be yi wa no obi ma madwuma yi ano so a Osi sabila ba omiam na aba opa. Samira mo me pa me kan de me pe obi ntimi nkyere me ne me nka because obi ma madwuma me ana me kama asem say ma so me phone na me kan de me pe na me ye ma ade. That is it. Eti wonu de say o say Samira bebe tie me ne de onu na nim Samira account because me hu Samira on me platform so that say me ye life am na ba so that. Eti so na Samira kasa na so jina so boni dua. I me ni Samira kasa that wu who hopes wu be wu because of yes wu be wu kwa unti hopes no edua be ku na to atwere because Samira Hajia Samira phone so say hello Hajia wo ho te say ana wo baby Sam Jolof hello die kasa yen kasa bi sa da ana say mahu no say wonnie na me watia me nsem ana Jolof ni ana ma ni ehu ne da na wono na ni ehu me da ebi nsi da nti wo hopes wo be wu awia kete wo nka no busane say ono de otimi fro obi man information si enka obi nwasem ono de obi ntimi na obi nkasa wo de obi ntimi nka wansem wo ye hwan anya na de Kevin Taylor ni papa ne Kevin Taylor papa efie Kevin Taylor papa ka wotue ni information wa ba mu wana na kuta na obi wana ne bisa no mame me no mama wana dam kura so be kika nkwase asem eti ano na chese ono de mo obi na obi nkasa obi ni obi nkasa ade na me prapo mo kura de obo ni din no kuro ne me nkasa ada ene ese Hajia Samira friend crofo de ene so me to ni class on friend so yente otano ya wo Jolof nti o show video na wo se wo right se mo bi show video wo show video na mo bi hwe mi video mo ta Samira nti ano na nra ya no no di za ankomo no sa me wan hi no di yes Samira sa na e be wo because me because Hajia Samira o ma madwuma o se na de okwa duro so o se na wa so kan ho o se na ya Sabato wa jimi dodo unim say o say okwa edroso question am pesa me bisa ne say ana say oye obeye sa ne niam na o see e na me fivo tarigi obeye sa ne niam na me o see me fivo tarigi time na o de me e wo MPP no obo ekuro na office obo ne din ba osori a e na me ai beni mekun ma me kan kire ne say obi atumi yare ba enye obi na tumi win election de ehia ne say of eduro na oso wo no ana ne busu no mo mpa de papa all standing for a election e wa shama no onya asen otumi win ye omo party na omo koti ye no afrafanto party na omo koti ye no e ko wi ase no UP no e ko wi ase no omo nya asen nti opa onko obia na week this month na ye be booking na ma no papa opa osambra bontin no be fa ma me n'anim ye fom na ne yire wo ja wo yire ofie e be ka obi de na ye ka odi na osi e den ti ya ka obi kan yire wasem osimo obi kan yire wasem wo de betumi abie wa no atufu a kire obi me see ahwanya na ye no because minim say na ope Samira o minim I saw pen because ya show no yes ye nchia okeke o want to me anda sa na jono wanda o ogina Facebook no achoro nsem I say akwa I say afina onya odofoforo a okohyem this say oti ubekum ye kunye o ye onku obia na onkum obia o Ghana hase na ni krom this say obeya politician na wo ko onti na chase na o de onti ase ni kokun na wa frama pa ana me koma do so ana me kwakwa me no ma ana me yese ehunahuna sa ehunahuna kwa me see ni krom osro hit okotra radio ni tv so osro hit gbori hit kakra bia no so onku ye me see Sabato me na Ipato hello me ni oba Janet tentio aha unim say me I am not even for or against anything, but one thing about Hopes Adorye say he who takes
He's someone who thinks say oh no or done yere, but obin done yere. That is what he thinks. He thinks that he is so speak. Nobody should speak bad about Neyre. But that is wrong. And even the statement where he may say, Neyre is your politician. No, Samira, no, the man who are MPB, and now they say minister be. The man who are only kunu ne dia dene biakano. Inti se ukasi wo yire nya politician na Samira Baumia is also not a politician. Nikunu ena ye politician na oba bia be support nikunu. Oba bia oye nyansani bia na adwin mu do. Oba support nikunu because onim se nikunu ade power ade oye ne yade papa. Inti se wo no krampo ne yire support na. Ese so hu se Samira be support nikunu na Samira Baumia is also not a politician. If that is how we classify a politician there, then that is she is also not a politician. One thing